Ndagira ngo nongere mbasuhuze mbifuriza kugira umugoroba mwiza tariki ya 31 ukwezi kwa 10/2025 amasaha make cyane abura kugira ngo tuve mu mwaka wa 2025 twinjire mu 2026 ikaze muri makuru inkuru itari nziza cyane turutse mu biro bya Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu gihugu cya Uganda. Niyo nkuru nifuza ko tuza kurambura tukayirebera hamwe muri rusange. Ni inkuru yababaje abanyarwanda ndetse n'abandi basanzwe bakurikirana politike iyo mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu gihugu cya Uganda. Ariko mbere gato yuko tuyijyaho reka mbanze bahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho kuri uyu umugoroba. Babwire ko Burusiya bwerekanye drone ya Ukraine yari igiye kugaba igitero ku rugo rwa Perezida Putin. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yashyize hanze amashusho agaragaza imwe mu ntego mu ndege nto za Ukraine drone zifite ubushobozi bwo kugenda intera ndende yahanuwe ubwo yageragezaga kugaba igitero ku rugo rwa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu gitondo cyo kuwa mbere. Ingabo z'Uburusiya zavuze ko drone zose uko ari 91 Kiev yari yohereje ku rugo rwa Perezida mu ntara ya Novgorod mu ijoro ryo ku 20/29 ukuboza zose zahanuwe. Umusirikare w'Uburusiya wagaragaye muri amashusho yashyizwe hanze kuri wa gatatu yavuze ko iyo drone yari yo mu bwoko bwa Chaklon V yakozwe na Ukraine ikoreshwa mu iperereza no mu bitero ariko ikaba yari yahinduwe. Uwo musirikare yavuze ko iyo drone yarashwe mu gihe igice cy'inyuma n'indege y'ubwirinzi z'Uburusiya ariko ntiyangirika. Avuga ko mu mutwe wayo harimo ibintu byinshi cyane byari bigamije kwica abasirikare ndetse n'abasivili. Minisiteri y'ingabo mu itangazo yashyize hanze yavuze ko yerekanye ibimenyetso bidashidikanywaho by'igitero cy'iterabwoba cyateguwe na guverinoma ya Kiev no kuba Ukraine ku rugo rwa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky we yahakanye ko icyo gitero cyabaye, ariko Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya ivuga ko ari uko atazi uko ibintu byifashe cyangwa se ari ukubeshya nk'uko asanzwe abigenza. Iyo minisiteri yashyizwe hanze n'ikarita igaragaza inzira z'indege nto za Ukraine zari zigamije urugo rwa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Nk'uko bigaragara kuri iyo karita, ubwirinzi bw'indege z'Uburusiya bwahanuriye indege 49 mu ntara ya Bryansk, imwe mu ntara ya Smolensk n'izindi 41 mu ntara ya Novgorod ahari urugo rwa Perezida Vladimir Putin. Kremlin, ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya, yari yatangaje mbere ko icyo gitero cy'indege nto za Ukraine cyari kigamije gusa Putin, ariko kandi cyari kigamije no guhungabanya Perezida wa Amerika Donald Trump mu bikorwa bye byo gushaka amahoro mu ntambara ya Ukraine nk'uko yagiye abigarukaho. Ndi makuru mu buryo bw'inshamake mbabwire ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo byasahuye bikomeye centre ya Makobola tetwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bifata ku ngufu abagore. Abarwanyi bo muri Wazalendo n'ingabo za RDC byinjiye muri Makobola ku gicamunsi cyo kuwa 26 kwa 25 nyuma y'umwanya muto abarwanyi ba AFC 23 bayivuyemo. Mu ijoro ryo kuwa 29 cyangwa 30 kuza abasirikare mu mutwe w'ingabo kabuhariwe wa Chita bari bavuye mu gace ka Kigongo muri tetwari ya Uvilla bageze muri Makobola bahangana na bagenzi babo umutwe wa Ibu. Muri ako kavuyo abasirikare ba RDC na Wazalendo batangiye gusahura ikigo nderabuzima cya Ramba giherereye mu gace ka Bangwe batwara imiti n'ibindi bikoresho byinshi. Umwe mu bakorera muri icyo kigo nderabuzima yagize ati bamenye inzugi biba imiti mbere yo kwinjira mu biro by'umuyobozi, aho batwaye ibikoresho byose bangiza ibiro. Abasirikare na Wazalendo kandi bakomereje ubusahuzi mu baturage biba ihene, inkoko n'ibiribwa babyikoreza abaturage barimo abagore babijyana mu bigo byabo. Umunyamuryango wa societe civile ikorera muri Makobola yagize ati binjiye mu ngo z'abaturage batwara byose basanze birimo n'ibiryo, bategetse abagore kandi kubibatwaza bataha nyuma yo gufatwa ku ngufu. Ubugizi bwa nabi kandi bwaciye igikuba mu baturage ba Makobola nibumva ukuntu basirikare bakabaye barindira umutekano babahungabanya bigeze kuri ako kageni nk'uko makuru akomeza kuyabishimangira. Hanyuma rero cyo mu gihugu cya Uganda babwire amakuru ahaturuka. Amakuru aturuka mu gihugu cya Uganda, Perezida Museveni yashinjwe kuraza abantu mu muhanda, ibiro bye birabihakana. Ibiro bya Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kuri wa kabiri byatangaje ko nta hantu ibikorwa bya Perezida Yoweri Kaguta Museveni bihuriye n'umuvundo w'imodoka watumye ikoreshwa ry'umuhanda Kampala Masaka rihagarara ndetse bamwe mu bawukoresha barara mu nzira. Ibi biro kandi byatangaje ko gufunga umuhanda mu gice cy'ingendo z'umukuru w'igihugu ari ingamba z'umutekano zigenwa mu gihe gito kandi bisanzwe bikorwa ku isi hose
ndetse mu buryo butabangamiye abagenzi, bityo ko ntaho bihuriye n'ibikomeje kuvugwa. Ifungwa ry'umuhanda Kampala Masaka ryabaye kuwa mbere ubwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu karere ka Mpigi. Nyuma yaho habaye umuvundo kandi w'imodoka watangiye ahagana saa 11 z'umugoroba ugera ku birometero birenga 30 uvuye mu gace ka Buwama Mpigi ukagera Kengela muri Wakiso. Wa kabiri mu gitondo nabwo imodoka zari zikigenda cyane, ndetse kandi bamwe mu bagenzi bavuze ko byatumye barara imodoka bica gahunda bari bagiyemo zirimo ibirori, imihango yo gushyingura, ubucuruzi n'ibindi. Ibiro bya Perezida Yoweri Kaguta Museveni byasobanuye ko iyo mubyigano w'imodoka watewe n'uko imodoka ziba ziyongereye mu mihanda mu bihe by'iminsi mikuru, imyitwarire bamwe mu bashoferi n'imvura nyinshi. Polisi yo mu muhanda ivuga ko yari yabanje kugira inama abashoferi bajya i Kampala gukoresha inzira ya Kasanje na Kauka, mu gihe abajyaga i Masaka basabwe gukoresha umuhanda wa Gomba Simbabure. Ariko kandi abashoferi benshi cyane ngo bagumye mu muhanda ijoro ryose bavuga ko batinye inzira z'icyaro zari zanyereye kubera imvura nyinshi cyane yari yaguye mu gitondo. Umuvugizi wa polisi Michael Kananura yagize ati iyo perezida ari gutambuka dufunga umuhanda iminota mike, ku buryo rero bidashobora gutera umuvundo w'imodoka ukabije n'ingaruka z'imyitwarire mibi ya bamwe mu bashoferi banze kubahiriza amabwiriza ya polisi. Minisiteri y'umurimo n'ubwikorezi muri Uganda bitangazo yashyize hanze yakanye ko ibikorwa bya Perezida Yoweri Kaguta Museveni ari byateje umuvundo, igaragaza ko imodoka zagiye zigafunga isangano ry'imihanda cyane cyane mu gice cya Mpigi, bityo bifunga inzira mu byerekezo byombi. Iyi minisiteri yasabye abashoferi bose rero kubahiriza amategeko y'umuhanda yagenwe ndetse no gukurikiza amabwiriza y'abapolisi bo mu muhanda cyane cyane muri ibi bihe by'iminsi mikuru. Umuhanda wa Kampala Masaka ni inzira ikomeye cyane ihuza umurwa mukuru n'ibice byo mu burengerazuba n'amajyepfo ya Uganda. Abasesenguzi bavuga ko gufungwa kwawo amasaha menshi cyane bishobora kugira ingaruka ku bucuruzi, ubukerarugendo n'imigenderanire y'akarere muri rusange, abo muri Uganda no mu karere kose muri rusange. Reka mu yandi makuru mbabwire ko uyu ni umwaka akazi ka Perezida Paul Kagame hanze y'u Rwanda muri 2025. Umwaka 2025 waranzwe n'akazi kenshi ku ruhande rwa Perezida Paul Kagame nk'uko bisanzwe, aho yakoze ingendo zitandukanye hirya no hino ku isi mu rwego rwo gushakira igihugu amaboko ndetse no kurushaho gutsura umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu. Muri rusange rero muri umwaka ugeze ku musozo, umukuru w'igihugu yagiriye inzinduko z'akazi mu bihugu 17 byo ku migabane ine, birimo 9 byo muri Afurika na 5 byo muri Aziya. Ingendo zerekeza amahanga muri uyu mwaka Perezida Paul Kagame yazitangiye ku itariki ya 7 Mutarama ubwo yerekezaga i Accra muri Ghana, yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida John Dramani Mahama ndetse na Vice Perezida Nane Jane Opoku Agimangi. Tariki ya 13 Mutarama 2025 Perezida Kagame yitabiriye inama ya Abu Dhabi na Sustainability Week igamije kurebera hamwe uburyo bwo kongera ubufatanye mu guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe. Mu gihe ku itariki 22 Mutarama Perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame bagira uruzinduko rw'akazi muri Turkiya. Perezida Kagame yatangiye kandi muri Gashyantare yitabira inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC i Dar es Salaam muri Tanzania. Iyi nama yabaye ku itariki ya 8 Gashyantare 2025. Tariki ya 12 Gashyantare Perezida Paul Kagame yagiriye uruzinduko rw'akazi Doha mu gihugu cya Qatar. Yakomereje Addis Ababa muri Ethiopia tariki ya 14 Gashyantare 2025, aho yari yitabira inama isanzwe ya 38 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union. Mu gihe ku itariki ya 5 Gicurasi 2025 Perezida Kagame yitabira irahira rya Oligui Nguema wa Gabon. Tariki ya 7 Gicurasi Perezida Paul Kagame yari bari mu Faransa, aho yagiranye ibiganiro na Perezida Emmanuel Macron uyobora iki gihugu. Naho ku itariki ya 12 Gicurasi yitabiriye inama ya Africa CEO Forum muri Cote d'Ivoire. Tariki ya 27 Gicurasi Perezida Paul Kagame kandi yari mu ruzinduko rw'akazi muri Kazakhstan, aho yari yanitabiriye ihuriro mpuzamahanga rya Astana International Forum, akanagirana ibiganiro na mugenzi we Perezida Kasim Jomart Tokayev. Tariki ya 3 Kamena Perezida Kagame yagiriye uruzinduko rw'iminsi igera kuri 2 muri Algeria ku butumire bwa mugenzi we witwa Abdelmajid Tebboune. Mu gihe ku itariki ya 31 Kanama yitabiriye inama nyafurika yiga kwihaza mu biribwa
inama yabereye muri Senegal aho Perezida Kagame yakiriwe na mugenzi we wa Senegal witwa Bassirou Diomaye Faye. Tariki ya 19 Nzeri Perezida Paul Kagame kandi yagira uruzinduko rw'iminsi igera kuri 3 muri Azerbaijan, mu gihe tariki 23 Nzeri yari mu Misiri mu ruzinduko rw'akazi rwasize hasinywe amasezerano y'ubufatanye hagati y'impande zombi arimo nayo guhana ubutaka. Tariki ya 9 Ukwakira Perezida Paul Kagame yitabira inama mpuzamahanga y'ubufatanye bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union na Africa Global Gateway Forum. Iyi nama yabereye i Brussels mu Bubiligi. Muri uku kwezi kandi tariki 27 Perezida Paul Kagame yitabira inama mpuzamahanga yiga ku ishoramari i Riyadh muri Arabia Saudite. Mu kwezi gushize tariki ya 3 kandi Perezida Paul Kagame yasubiye i Doha muri Qatar aho yitabira inama mpuzamahanga yiga ku iterambere World Summit for Social Development. Nyuma yaho ku itariki ya 11 Ugushyingo Perezida Paul Kagame yagize uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 muri Guinea Conakry. Tariki ya 2 Ukuboza 2025 Perezida Paul Kagame yageze i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari yiteguye umuhango wo gusinya amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ari narwo rugendo rwasoje izo yakoreye hanze y'u Rwanda muri 2025. Izo rero ingendo z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri uyu mwaka ushize, navuga ngo turimo turasoza wa 2025. N'umwaka w'impinduka amategeko yatowe muri 2025 yavugishije benshi. Muri 2025 hato amategeko afite byinshi cyane yahinduye mu buzima bw'abanyarwanda, harimo itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi ryemerera abangavu b'imyaka 15 kwifatira icyemezo kuri serivisi z'ubuvuzi zirimo no kuboneza urubyaro, ingingo itaravuzweho rumwe mu bantu batandukanye. Itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi ryatowe muri Nzeri 2025 nyuma y'igihe kirenze umwaka rigibwaho impaka. Imiryango itari ya leta ikora ku byerekeye uburenganzira ku buzima bw'imyororokere yagaragazaga ko guha umwana w'imyaka 15 kuzamura uburenganzira bwo kwifatira icyemezo kuri serivisi z'ubuvuzi bikwiriye. Ibitekerezo byatanzwe na benshi rikimara gutorwa, harimo abaryamaganiye kuri bavuga ko ari ugushora abana mu busambanyi. Gusa umwe mu bemeza ko ryari rikenewe yavuze ko adashyigikiye ubusambanyi, ariko ibi bizakuraho inda ziterwa abangavu kuko iyo abaye angana kuriya bimwicira ubuzima, aho kuba rero atasambana si akazi ka leta ahubwo ni akazi k'amatorero ati na buri muntu ku giti cye. Iri tegeko kandi ririmo ingingo zijyanye no kororoka hifashishwa ikoranabuhanga, gutwitira undi, kubika intanga cyangwa se insoro zishobora kwifashishwa mu kororoka mu gihe kizaza n'ibindi. Tariki ya 4 Ukuboza 2025 amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC yari amaze igihe kinini cyane aganirwa, yashyizweho umukono mu muhango wabereye Washington DC imbere y'abakuru b'ibihugu bya Afurika bitandukanye. Amasezerano yashyizweho umukono na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Felix Tshisekedi wa RDC na Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agizwe n'ibyiciro bitatu, harimo amahame shingiro ajyanye n'amasezerano y'amahoro, amasezerano y'amahoro n'amahame y'ubufatanye bw'akarere mu bukungu no kwihuza. Iminsi 27 irashize ayo masezerano yashyizweho umukono n'impande zombi, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gushinja u Rwanda kugira ingabo muri RDC ibinyuranye n'ibyasinyiwe i Washington DC. Biteganyijwe ko ayo masezerano azatanga umusaruro mu gihe RDC izaba ibashije kumvikana AFC 23 mu gukemura ibibazo mu buryo burambye. Hagati aho ngaho umusoro mushya tariki 29 Gicurasi 2025 nibwo hasohotse igazeti ya leta idasanzwe yashimangiye itangira gusoresha ry'imisoro yari iherutse kwemezwa. Ni imisoro irimo amahoro y'ibidukikije yishyurwa ku bikoresho bitumizwa hanze bipfunyitse mu bikoresho bya plastique ungana na 0.2%, amahoro kuri lisansi ndetse na mazotu agenewe gushyiraho ibigega bizigama ibikomoka kuri petroli n'igipimo cy'amahoro kuri lisansi na mazutu agenewe gushyiraho ibigega cyarazamuwe kivanwa ku mafaranga 32.73 gashyirwa kuri 50 kuri litiro nagenewe gusa imihanda. Hari kandi umusoro kubyaguzwe nawo unakubiyemo ibintu byinshi cyane, birimo nko gusoresha imodoka za hybrid, aho abagura imodoka zo muri ubwoko batangira gusora uretse gusa imodoka ziteranyirizwa mu Rwanda. Uyu musoro kandi uzajya wishyurwa aho ikinyabiziga kitarengeje imyaka 3 kivuye mu ruganda kizajya gitanga umusoro wa 5%. Ikinyabiziga kirengeje imyaka igera kuri 3 ariko kitarengeje imyaka igera ku 8 kizajya gicibwa 10%, ariko ibinyabiziga birengeje imyaka 8 bivuye mu ruganda byo bizajya byishyuzwa 15%. Hashyizweho umusoro ku icumbi, umusoro ku nzoga n'itabi, imitobe n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone ndetse n'ibindi. Amabwiriza ashingiye ku myemerere. Andi mabwiriza yavuzweho cyane narebana n'insengero
n'imiryango ishingiye ku myemerere mu Rwanda. Ni amabwiriza yasohotse nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'imibare RGB yari yarafunze insengero, kiliziya n'imisigiti birenga 9,000 kubera kutuzuza ibisabwa. Bategeka ko umuryango mushya ushingiye ku myemerere ugiye kwandikwa ugomba gutanga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda adasubizwa ya serivisi yo guhabwa ubuzima gatozi, kandi ugatanga n'urutonde rw'abantu 1000 bawushyigikiye mu karere ugiye gukoreramo. Iyo mikono 1000 yateje ururondogoro mu banyamadini, bakagaragaza ko ari inzitizi ikomeye cyane kuri bo kuko ari umubare munini cyane. Ikindi kirimo ni uko umuyobozi uhagarariye umuryango ushingiye ku myemerere n'umwungirije basabwa kuba barize amasomo ajyanye n'iyobokamana mu ishuri rikuru cyangwa se kaminuza byemewe n'amategeko mu Rwanda cyangwa se n'ahandi. Itegeko ry'iyezandonke uyu mwaka kandi usize Leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko ryerekeye gukumira ndetse no guhana iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba ndetse no gutera inkunga ikwirakwiza ry'intwaro za kirimbuzi. Iri tegeko riteganya ko umuntu ukoze kimwe mu bikorwa by'iyezandonke biteganywa cyangwa se ugira uruhare mu ishyirahamwe rigamije gukora kimwe muri ibyo gusa abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 hazabe amafaranga yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'amafaranga y'iyezandonke. Muri Mutarama 2025 kandi hasohotse amabwiriza mashya y'inyandiko rugero y'amategeko agenga ibimina. Ubusanzwe byakoraga mu buryo butanyuze mu mucyo, ariko gushyiraho amategeko byarafashije cyane abanyarwanda, dore ko umubare munini cyane ukoresha ibimina nk'uburyo bwo kwizigamira, kubitsa ndetse no kugurizanya. Muri rusange rero umwaka wa 2025 usize u Rwanda rusohoye mu igazeti ya leta amagazeti agera ku 109 arimo amategeko mashya yemejwe, amateka n'amasezerano u Rwanda rwagiye rugirana n'ibindi bihugu bitandukanye hirya na hino. Umwaka rero urumva ko waranzwe n'ibikorwa bikomeye cyane muri guverinoma ndetse no mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma mu yandi makuru nababwira ko abantu benshi bakurikiranira hafi intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baratunguwe cyane ubwo mu bice bigize ikibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hatangiraga imirwano ikaze habura iminsi mike ngo Washington yasinywe amasezerano y'amahoro n'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu. Iyi mirwano yatangiye tariki ya 2 Ukuboza 2025 ubwo ingabo za RDC iz'Uburundi Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR byarasaga ibisasu biremereye cyane mu bice bigenzurwa na FC23 muri teritwari ya Walungu birimo centre ya Kamanyura ndetse na Kaziba. AFC M23 yari yemenye umugambi w'iki gitero mbere y'uko gitangira, yakoresheje imbaraga zidasanzwe mu gusubiza umwanzi ikoresheje ihame imenyerewe ryo gusenyera ikibi aho gituruka. Nibwo yafashije rero centre ya Katogota iramanuka igera mu mujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza. Umuyobozi wungirije wa AFC M23 ushinzwe ibikorwa bya politike, diplomasi n'imiyoborere Bertrand Bisimwa yasobanuriye The New Times ko ubwo abarwanyi babo bafataga umujyi wa Bukavu muri Gashyantare, imitwe y'Abazalendo yahungiye mu mujyi wa Uvira ikajya ihabwa ubufasha n'ingabo z'u Burundi. Bertrand Bisimwa yasobanuye ko ingabo z'u Burundi iza RDC na Wazalendo byari biri mu mujyi wa Uvira byagiye gufunga inzira abanyamurenge batuye muri komini ya Minembwe banyuragamo bajya ku masoko no ku mavuriro mu rwego rwo kubica urusorongo. Ati banatangiye kandi gukoresha drone mu kwica abaturage batuye muri Minembwe. Cyari ikibazo bigoye kucyakira, ariko kubera ko twari kure ya Minembwe nta buryo bwari buhari bwo kugerayo mu munsi umwe, 2 yewe n'icyumweru. Mu nzira hari inzitizi nyinshi kandi twari mu bihe by'agahenge. Bwana Bertrand Bisimwa yatangaje ko ubwo ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ryarasaga mu bice birimo Kamanyura na Kaziba, AFC 23 yabibonye nk'umwanya wo kujya gutabara abanyamurenge bari bakomeje kwicwa mu buryo butandukanye. Ati ubwo baduteraga twaravuze tuti rwose uyu ni umwanya wo kugarura amahoro muri kiriya gice cy'igihugu. Ati nuko twageze muri Uvira kugira ngo rero duhagarike ubwicanye, duhagarike politike y'ivangura, duhagarike politike y'urwango rwibasira amoko, dufungura inzira zigera Minembwe, dufasha abatuye mu Minembwe kongera kubaho kubera ko bapfaga buri munsi. Yasobanuye ko mbere y'uko AFC 23 ijya gufata umujyi wa Uvira yandikiye abahuza amabaruwa arenga 16 agaragaza uburyo ihuriro ry'ingabo za leta RDC rikomeje kurenga ku gahenge n'impande zombi zemeranyijeho ubwo zahuriraga i Doha muri Qatar. Ibasaba kandi gusuzuma icyo kibazo, ariko ati ntitwahawe igisubizo na kimwe ku mabaruwa 16 twohereje.
ati n'uyu munsi turacyahohereza ariko nta gisubizo tubona, rero twaravuze tuti mwumve iki ni igihugu cyacu, abahuza nabo mu kindi gihugu, abantu bose bari kudufasha, ati n'abanyamahanga si abanyekongo, ntibumva ibibazo cyangwa se Kongo nkatwe, ati ntibabareba by'ako kanya nkatwe, ati kubera ko ari igihugu cyacu tugomba kandi gufata inshingano. Bertrand Bisimwa yatangaje ko bamwe mu bashyigikiye ibiganiro by'amahoro babwiye AFC/M23 ko itabujijwe kwirwanaho mu gihe igabweho ibitero, ariko niyo mpamvu ati dukomeje kwirwanaho kugeza n'uyu munsi wa none. Rero ni bwana Bertrand Bisimwa ko akomeje kujya bigarukaho. Mu rukera rwa tariki ya 16 Ukuboza, umuyobozi mukuru wa AFC/M23 Colonel Nangaa yatangaje ko abarwanyi babo bagiye kujya mu mujyi wa Uvira, ati kuva mu mujyi wa Uvira nk'ingamba yubaka icyizere mu biganiro bya Doha kugira ngo bigende neza. Ku mugoroba wa tariki ya 18 Ukuboza bari bamaze kuvamo. Bisimwa yasobanuye ko AFC/M23 kandi yavuye mu mujyi wa Uvira ibisabwe mu buryo butaziguye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibiganiro by'amahoro byaduha bisukurwe, ariko ko bazumviye ati kuko n'ubusanzwe bashyira imbere ibisubizo bya politike. Umunyapolitike yavuze ko mu kwemera ubusabe bwa Amerika, AFC/M23 yagaragarije umuhuza ko muri Mata no mu kwezi kwa 2025 yavuye mu mujyi wa Walikale, ihuriro ry'ingabo za Leta ya RDC riwusubiramo mu gihe byari byitezwe ko abaturage ari bo bagombaga kugenzura. Ati muzi byabaye, ingabo za leta zaraje zifata Walikale, zitangira kurasa ku basirikare bacu, zanisha abaturage zatekerezaga ko bakorana natwe, kandi n'abasirikare bacu barapfuye. Zazanye drone zirasa ku basirikare bacu, ubwo zasubiraga inyuma twavuze ko tutakongera gukora ikosa twakoze. AFC/M23 kandi yagejeje kuri Amerika icyifuzo cy'uko mu gihe abarwanyi bayo bava mu gihe Uvira mu bice bihana imbibi hakoherezwa n'ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho kugira ngo zirinde abaturage baho barenga miliyoni. Kubera ko murabizi ati Uvira ni bice bihana imbibi, ati bituwe n'abarenga miliyoni imwe, ati ntiwabasiga uko nta mutekano n'abayobozi, ibyo byarema ishyamba, kandi uzi icyo ishyamba ari cyo. Kongo isanzwe ari ishyamba, ntiwari kwemera ko naho haba ishyamba. Twasabye abanyamerika rero kohereza ingabo zitagira aho zibogamiye kubera ko ubusabe ari bwo bwaturutseho, niko Bisimwa yakomeje kujya bisobanura. Bisimwa yavuze ko AFC/M23 yari iteye impungenge nuko ibiro ry'ingabo za Leta ya RDC ryari gusubira muri uyu mujyi wa Uvira no mu bice bihana imbibi, zikongera kandi gufunga inzira abatuye muri Minembwe banyuragamo, zikabagabaho n'ibitero mu buryo bukomeye cyane nk'uko agiye abivuga. Reka rero mbashimire, mbifurize kandi gukomeza kugira ibihe